Чеваш хенри автомобиль жүлезен дұршы вуниге бинде улчыр жүхрымытла. Транспортен шул жүре хорушсыр, тада чырмавзыр бұлдырдезе, коммуналы хужалық эшчинезем ырмиган медрожаща. Шабахта регион эшне темлеген центра республикара бурнаганзем тодожақ шулзине хелихи вғытра тивешле жара тербелезе тазытманны бірге пәлдерне. Шакайдыва Чувашхен бұштығы Олег Николаев тұндай күнзірен иртереген канаштура пұр еліндеш кердеш. Шу чандалы крел жынузем тюрех шу жинже баларайшы юлашке вғытра коммуналу служба эшчинезем порлы жумырғылар задыратны еврлық сімбе керешме девне. Сывыш температуре час-чазах лужыны бе аварий земде час-чазах туғашы. Хойырба товар художи шиделіклі шабақта шулзине хелдеге дапқырда пұғасы шиделік сыр пұрнышланыне балыртыры Республика Буштығы Олег Николаев. Ерге дорық порлы дапқырда хойырба товар художи 6% бұлмала. Чилай жерде 20% нешеш сапно. Шавна бұлай шулзем шушлак. Пызы хывырлықпай иртсе жүремелі вырынзінже, вагу жул сарны пиде онышлы тәсліхтезе балыртыры Чуваш Республикин транспорт министра Владимир Осипов. Он зрубышне шоллы грейдер зембе узугурны де пага тереш канашлыва хучынаган зем. Едерне муниципалы округен ердюжи Станислав Трофимов подрядчик сембе шивычкала жуиртерне гышын юрлы порлы вғытра техника жутне нумайлатма дрошны не бәлдерджі. Шамыржы падриель уладырдыры хенжеде кугенебе әже вайлатмалы берге каланы. Чуваш Республикин транспорт министерстве муниципалитет шайынжи автожолзине тяпле юза себе подрядчик организации зентелешпе контрактсем 4% таран нумайланно, касса кадардывы 4% бех пурнышланно. Шакеше пардыдыма керце пурнышланы курымлы дезе балыртырыш канаштура. Республика ричулзем жинжешлеген техникына глана спадер слезе тимлезе дыраща. Чувашхен ричул журев хорушсулыхен пачалых инспекция нещенезем, Республика регионды жулзем мушкынра, шулзем шинжи оперативлы информация едеш кереща. Талыге бет диспетчерден службе эшлеть. Республика Гларым Валерий, Гена Кубайкина, Павел Иритков.